soma vuna hian anon chor kim thei ni tamarin starta alana roite hena ball pea bidia zokani roiten pet don ni roite gola thon luta maro chu wala pet lat mai tikia goal try avahan goal te wem ramdinan poliman hena bola pelota SPN gola try amaro chu gol la omani lo tanata na bahan try tatana receive thota ka deya gola try amaro chu gol pona apeta ni thana engtinge ball ti don goal try amaro chu goal mau ta kal lo oh abit kat mai cross ball tra avahan tra thana hne na bola da amaro chu offside goal himan hne na bola da thana na head chela goal try kan hu amaro chu counter an nei phata serkon lampangin counter ne ya election ball thana ne na pia thana bola la luta mama na ban block sa local council team ten corner an peta sangtian bola ron clear choka tan bola peluta amoro chu na amonan alan ne na bola ta sangtia goal try kan mudon goal try crossbar apel tuk mai aman uyom takem bola clear amaro chu mama na lo he sual lo mai nung lama kala thana bol la luta thana goal try tu amaro chu tunasan lo intercept ama aresa aban safe katere game aresa kan hule chin chep kara po boy chin lo wa pea elesa bok kan hule cross bola ne ya amaro chu mama na lo block saka tam serkon local council team ten head shot tung mar chu an mani lama taulet lat mai so ma bahan block po ta nei lo maro chu tang cross bola ne ya avahan la om te em tikia mo yana fula amaro chu ramdin ball alo king hit sia serkon local council team te hi an defender hi an compact thasia chamari FC lampang hian chamari local council team te lampang hian ball pet lu mol hin tumne thina defender an compact thasia an la hlot ling thei lo ni pipia ball pet chuka bola daluta asang thetani ball daluta oh agol dong na mukan timana ramdina tamari ando thei tabak big law anwa press lo ya maro chu tamari hi ando thei reu men thang kaman lu tang ti chu la kom mai election bola fight chuak tat mai gol dong penalty ni antana ares safe te utuk khapana agol 1-0 ha serkon local council team te hian sikhat pain man suai tari tan thana wa han CLM vei pe dona mo kantia mi puilam point her lejun e dual mailong biakan bola cleara bola teng china defender an film kurangai le zol to press defender la ding khong tlat mai avahan thate wel sang tia lo hoi buai tlat ni laluta avan la thaem cross ball ne amaro chun lo block man gatika red card mu thei nia red card mu su team tam chang kai na pakhat ma om lo zo bidi tan bro pe amaro chu
ya bola pet luta awiyom le mai gol so na ti ke ta tawlo chat defender te in ring thul cher kon lampang defender te in ring thula lon chan dona keng luta thanoman hena bola pe thanoman ball forward ta pe a election gola try thei don em avahan uyom em thanoman bola try a amaro su an sang ma ni alana anan ball pe su amaro su bola pe zoi thin tlang zo thin lo tang tarate kan kala ramdin ale soma towa chak zo kam ramdin ale tlanga amaro su ball pe ta amon na ball ta gol tang van mutem amuana amahan uyom te lulem alo head suak chalutuk rồi tia pipian na ron beng suak ka janasa soma ball do thu sama thon lut thei lo an game hi thak chaw ngai mai thei kuntin huna an khel dan rang hi chuan pen goal na san nei lo to ni avahan save time aresa rồi tia avahan time ala tlang thei do nem rồi tia man ball pe lut le ha chaman hena amona kan mu goal a try do nem avahan block time ramdina bolan elesatan bola daluta somalo amor su somalo oma alfreda avahan ho em nasan long bola dalut le a biaka alfreda bola daluta amonatan amona bola tha amaro su tikia botu samina tawlo bol free head in heta du chuan midang tan pol head sak thei ni amaro chu an mo to lo na samai sia esan sp tan bola vora amaro su bol chalawa zona an huwa ball vorluta handball avahan uyom samari an saklo wala hian serkon local council team 10 quarter final an lut veleta